Kublai shibun ni pi iba jupe ya kenika YouTube channel kajonga. Saya simpat ngene pe ka report ka badai menta ka Sngi napo ka jala Meghalaya kablami hadu ka por shipho baje step kata haka live way trik Julai arajar arapho. Laong baladon shushu sa arphungut ki bayo thamai ya kenika jingpang coronavirus. Napdeng kini ki arphungut napo Iskasil district ki don kemba khat khandaingut ki Amfus kidon kemba khat arngut iwai IBSF bat henrungut kidai kipajba na South Garo Hills iwai kibakoj baro napo kejala Meghalaya kidon kemba sangut tang menta ka Sngi ladangi khenlang baro kibru kibayo yakni kajingpang habro kawai kejala Meghalaya menta kilakiu syaka praspa arpulaingut sangut kidai kiblak khatno bat arspa khatsan ngut kidai kibla kojno na pedeng kini ki praspa arpulai ngut menta don setang henruspa laingut kibrang don hapedeng kajingsha semar lane aktif kis na pedeng kini ki henruspa laingut tang napo Iskasil district kidon kemba sanspa henrungut kata ki BSF arspa asan pulai ki pajba arspa henyau ki amfus sau henrungut na West Kasil district saungut Ribhoy district sau pulaingut West Jantia Hills khat saungut East Jantia Hills khat sangut South West Garo Hills saungut South Garo Hills arngut bat ladangi page katkum kanika report ka recovery rate napo kejala Meghalaya kadon tang arphundru point khat %. Te habangi page katkum kanika report napo kejala Meghalaya dangbun kibrang don hapdeng kajingsha osmar lani kibapang bannya kitu kibla koj kikatu kadni ki district pat kibrang laj hadu menta na kajingsha ta hauni coronavirus napo kejala Meghalaya kilongkum ni harum bawai kadai Southwest KHASI Hills R East Garo Hills Lai North Garo Hills kini kidai kilai teli ki district te habangi page katkum kanika report kar banami kisngi kibri kibayo pang kajala Meghalaya kila nangkiu des ngobha banya husiar bha lada phia chorum shaneng ban bud renti yakai baka sarkar kalaptha yangi iwai pe iwai ngobha ban kyar na kajing yalum pajba titangkini khuble shibun